a dhíomh a chuirde agus fáilte roimh arás chuig fáilmhíní Gaeilge. Le bhéal B1 topic a hain, Cúlra agus áid Chónaithe, background and place of residence or where you live. Rannóg a hain Teaghlach Mhic Gearailt, ag díriú ar bheithéag Labhairt. Section 1, the Fitzgerald family, focusing on speaking. Le múna ag cur ceiste a chuine faoi na hanam agus ag freagart na ceiste sin, ag fífrí de chuine nó dhaoine, cé as iad agus ag freagart na ceiste sin. Asking someone their name and answering that question. Asking someone or people where they're from and answering that question. Cén tanam, what name? Cén cead anam atá ort? What's your first name? Cén cead anam atá ort? Cén tanam báiste atá ort? What is your baptismal name? Cén tanam báiste atá ort? Either of these can be used to ask somebody what their first name is. Cén cead anam atá ort? Cén tanam báiste atá ort? Cead anam atá ort? Áine is anam dom. Cén tanam báiste atá ort? Áine an tanam atá orm. Repeat after me. Cén cead anam atá ort? Cén cead anam atá ort? Cén tanam báiste atá ort? Cén tanam báiste atá ort? Cén sline atá ort? Cén sline atá ort? Cad is bríle sin? What does that mean? Sline, last name. Cén sline atá ort? What is your last name? Aber ma dhéag. Repeat after me. Cén sline atá ort? Cén sline atá ort? Cén sline atá ort? Mac é an sline atá orm? Nic é atá orm? No, O'Donnell atá orm. Ní dhónal an sline atá orm. So either of these answers can be used. Your last name an sline atá orm, no atá orm. Cad astit? Cad astíomh? Where are you from? Gaeilge Ulla in Ulster. Cé as tú? No cé as sibh? Gaeilge Chónaithe. Cé astit? Cé astíomh? Gaeilge Muin. Cad astit? No cad astíomh? So choose which one you want to focus on and practice that one. Cé as tú? Cé astit? Cad astit? Ceistela, and another question. Cá bhfuil tú i do chónaí? Cá bhfuil tú i do chónaí? Where are you living? Or where do you live? Cá mé i mo chónaí I Míle Clia. I live in Dublin, or I'm living in Dublin. Cá mé mo chónaí I Míle ó Clia. So ceist, cá bhfuil tú i do chónaí? Ag na buíochas A agus B Teaghlach Mhic Gearailt uait don gníomhaíoch seo. There's a link to the handouts in the description box below. Teaghlach Mhic Gearailt, the Fitzgerald family. Is gníomhaíocht chomhpháirtíochta í seo. Beidh sibh ag fáil eolais faoi Teaghlach. Tá eolas difriúil faoi na báil éagsúla ar buíocha A agus B. Chun ceistena chun an tólas atá in asnamh a aimsiú. So this is a partner activity. You'll be learning about a family. And there is different information about the different members on sheets A and B. Compose or create questions to find the missing information. Tá forty agat. If you have a partner, cur ceistena ar the 40 chun in nithe seo a leanas a áil amach. Ask your partner questions to find out the following information. If you don't have a partner, just write out the questions. Cé tanam atá ar gach duine nach bhfuil eolas agutsa
Fui na fuhi. What is the name of each person you don't know about? Agus, Cálbhfuil sé nó sí ina chónaí. Where does he or she live? You will also be providing information that you do know. Beag tusa a chur an eolais tá gutsa fáil chomá. Siad na ceistena a bheith uait. Here are the questions you'll be using. Cén chéad anam atá nó airthaí? What is his or her first name? Cén tanam atá an athair? What is the father's name? Cálbhfuil sé nó sí ina chónaí? Where does he or she live? Anois, scríobh síos an dá cheist a bheas the yeart. And now write down the two questions that you'll be needing. Ampla. Cén chéad anam atá an mháthir? Siobhan. Agus cálbhfuil sí ina chónaí? Ag Glúnscach. Anois, cuireadh fí seán ceall sulla bhéachann tú na freagraí. And now pause the video before you look at the answers and fill in your own answers, your questions and answers. Agus tararás and then come back. Freagraí Teaghlach Mhic Gearailt é. Cén chéad anam atá an athair? Heather. Agus cálbhfuil sé ina chónaí? Clúnscach. Cén chéad anam atá an drochar is óige? Paul. Agus cálbhfuil sé ina chónaí? Sa rank. Cén chéad anam atá an gúpla? Chlár. Agus cálbhfuil sí ina chónaí? Sa bhaile. Agus anois, freagraí B. Cén chéad anam atá an bháthir? Siobhan. Agus cálbhfuil sí ina chónaí? Clúnscach. Cén chéad anam atá an drochar is óige? Seán. Agus cálbhfuil sé ina chónaí? Gailge. Cén chéad anam atá an gúpla? Cúlra. Agus cálbhfuil sí ina chónaí? Béal Feiriste. An bhfuileog crán ginealaigh uait den chníomhaíocht seo. Crán ginealaigh. Is cleachta é an dóigh le slínta a scríobh mar is ceart an Gaeilge. It's an exercise in how to write surnames correctly in Irish. Caithfidh sibh na ball teaghlaigh ó bhfuileoga A agus B a scríobh sa chrán. You must write the family members from Handouts A and B in the tree. Be cúramach. Be careful. Tá difríocht ann idir mná an teaghlaigh agus fear an teaghlaigh. There is a difference between the women of the household or the women of the family and the men of the family. Cílíonn Mach, son of, agus cílíonn Nick, daughter of. Mach means son of and Nick means daughter of. Ní chuirtear séimhiú ar ceachtarracha sa chás seo. Neither of them is lenited in this case. Neither of them has a séimhiú. Anois, féach arís an teaghlach a chonig tú ar billóga A agus B agus scríobh anam agus sline gach duine sa chrán thias. And now look again at the family you saw on handouts A and B and write the first and last name of each person in the tree below. Cuir an fiseán ceall sulla bhéachann tú na freagraí. Pause the video before you look at the answers and fill in your answers. Anois na freagraí. Siobhan ben Mhic Gearailt. Heather Mhic Gearailt. Seán Mhic Gearailt. Paul Mhic Gearailt.
Ciara Mhic Gearailt, Chlár Mhic Gearailt. Questionnaire le Flé. Questions to discuss or consider. Smuoinigh ar na ceistena se a leanús. Think about the following questions. If you have a partner, you can discuss them together. Lé amach os ord gach anam sa chrán. Read each name out loud. Cén fá a bhfuil na slinte sa chrán difriúil ó na chéile? Why are the names on the tree different from each other? An bhain éon eolas agat faoi sline Mhic Gearailt? Do you know anything about the surname Mhic Gearailt? Leis nádéan darmid idir an difríocht idir na Hanamanacha. And don't forget the differences between the names. Mach is for son of and Nick is for daughter of. Siobhan ben Mhic Gearailt, an tuisal genadach atá I gceist an seo, the wife of the son of Gearailt or Gerald. So we have the genitive case in question here. Mhic Gearailt, aistricha ón anam Lochlannach, Fitzgerald, the son of Gerald. So Mhic Gearailt is translated from the Norse name Fitzgerald, son of Gerald. Féach siar ar leibhéal A a dó, topic a hain, Rannóg a hain. So look back at level A2, topic 1, section 1. Tá tuilleadh eolas faoi chluinnte ann. There's more information about surnames in that section, in that topic. Sin deire le Rannóg a hain, Teaghlach Mhic Gearailt. A gúna chuir ceiste ar dhuine faoi na Hanam agus ag freagart na ceiste sin. Ag fifrí do dhuine nó dhaoine, cé as-iad agus ag freagart na ceiste sin. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil. In éineacht le cóid fuaime agus nasca na Quizlet. Suíomh gréasáin agus feidhmchláir sa ghluaiste a sholáthraíonn iarslaí éagsúla le haghaidh stadéir agus foghlama. Cosúil le luas chortaí agus strán na gceist. Tá sí go léir ar fáil ar mo chiamh gréasáin. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, a website and mobile app that provides various tools for studying and learning, such as flashcards and quizzes, are all available on my website. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge or edited versions at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas Theastas Eorpach na Gaeilge as cead ó thuairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to the TEG for allowing me to use the audiovisual resources that are available on their website. Dúlagam gur bhain siad taitneamh as. Like and subscribe le do hull.